Aku baik pun hatha Bertanya mandu muronyo ulun Tuhan cobakan yang kedua dengan judul Sabuh Kasidah Islami untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Ya Maulana. Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki tahu deh percaya Nabi Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki Ya Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi di sidan nupreh waya Muhammad urang kiaman syafa'an nebri di sidan nupreh waya Muhammad urang kiaman syafa'an nebri Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki titi halo lagi tajam be Mesir tapagaki ai pokamo nuterima ibadah kamu sembahyang kamu puasa kamu la ini banyak bandum semua sembahyang kamu puasa kamu la ini banyak bandum semua Maulana Ya Habibi nupreh kamo baule titi
Maulana ya Habibin preh kamu baulan titi halo lagi tajam Mesir tapak kaki titi halo lagi tajam Mesir tapak kaki. Hanya sekian yang dapat